Kalu tidiko wa strategy mwali akufuna bwezi temwatu koba Uganda chiyawulira nti omwisirukali eda kufuna miliyoni yesente atandikirwako simusa temwabogera kumbonekera mwaye mwenda ngeri esoka anoza buyinza alimale imwe strategy imwe eri ku nsonga edemisala ku abantu baba balikulira bana Uganda nti akasente kakawera nini eriyo ba CDO bani abona bakobera nti tukali ku kinana kye batakwira mpiga hano bana bali kandi akasente kebiti kakaba mala imwe ngekibine kyendo buyinza plan imwe eri ki ku nsonga emisala sema mukuru mugani ne yanziza ino omulamu ogwo banange ndikubabona abali kulajana abasomesa ate nga okidi mukuru mugani nti fena eno yetwakola ki yetwabita so kyenamiza ino ng'omusomesa by the way ali kubanga afuna emitwalo 75 wa secondary arts ngate eno wa primary yena ali kufuna emitwalo 5 bana ne 5 awo so wolingira by the budget allocation eyaba assistant RDC mukuru mugani bali batondawo position yeyo allocation yeyo yali ya 3 billion shilling nti buli assistant RDC atwala emitwalo 8 I think na mulala ne sente digwamu awo oli kukibona buti ato musomesa ali kwewayo bwire bona mukuru mugani nga ali kuisomera okugezaako okubanga azimba president owencho speaker owencho Mogani owencho anaba kutokoshe endabirwamu liyale take home ya mitwalo 75 muzeyi wange Lufafa ava kuchogera ku bulungi nti General Museveni institution yabeera akali okubanga dividinga institution ya education nti bana abasomesa by the way bona babaire kirala owa arts owa sciences nga kwegamba bona batambulira ku mugendo ki mulala buti yaje abatamu akabadi nti leka asoka ayongere aba sciences nga ali kubabona nti bo bali more vital than the arts teachers actually very wrong mukuru Mogani so but very wrong yes because bona bakera okujja ku isomero bona basoma courses edendawulo ate era bona ndowooza nti fees bawandala tipukera nga kuncho mukuru Mogani nti otuba tuli kusoma nasale oba secondary nti owa arts ali kusasula dino owa science ali kolaki ali kusasula dire oli kukibona wabula butimperano babatayiremu okubanga balwanagana bali aba sciences bali more comfortable they are earning 4 million take home yaba 2.8 oba 3 owa degree owa diploma yaba ngali kufuna million 3 take home yaba ya million nga ndala n'emitwalo 9 oli kukitegera mukuru Mogani obula mbwetu livinga mbuno buli very expensive mukuru Mogani olowooza okwetoola wano mujinja sitenga oli motoka yefa amafuta bawe tagaga sente emeka kubina ebirimu aleka yuko amafuta gonka oli kukitegera ne tola town yo nenji malafu nino okubale dasho buti baleda nino okubale kugamba ebiri kumeneka byonka kube bina bingi yes buti wembanjire kuwalu kubaka yawo tidi benkanika buti mukuru Mogani kyeinamiza ino nganze bumba omusomesa nge yansomesa ebokoyo economics nga liyale ali kubona bumba ali kwevuga ayenga ye amazima gene tali kolaki nakagali akazira ayenga ndizeyo kupate ya old boys ayenga liyala abonanga obulamu bwakolaki bwachukamu nti olingire emitwalo 75 mugana nge java okumena mu waneno ngali yale omwaka osoloze milioni 7 kitundu tutole ku November ni December oli ku kitegeka so omwaka osoloze milioni